Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana, tibiyag ket kaslapilid. Numaminsan, adda ka iti baba. Numaminsan, adda ka met iti ngato. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Talaga ka di akasinsin ko ni Manong Mario, nanang? Katwan, manang ko ni mami na. Apay akas jay. Nabakbak nang da. Idinto ta siya, pirmi mat ti kinapugrot ko. Bak nang gayam tinaganak na. Negosyante ti ama na at Chinese. Kukuha na gayam jay nagdakkel a restaurant di Taili, nanang. Katno at dapay dakkel a restaurant na jay syudad. Mapanak kumaagaplay, uray waiter laan. Ay ka mapan ka ah. Amunak nga ta ni Manong Mario, nanang. Unay kat anagado ang nakaparada ang nagduduma alugan dito yung ruwarte restaurant ni Insan Mario. Sigurado, puro ababak nang dagiti customer na. Sana bale, iturturod konti umunag. Hep, 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 hep. Ha? Sa dino ti papanang? Kwa? Ay, bawal ti agpalpalama ditoy. Ay, sana nagpalpalama. Ay, no kasta. Basaem nga ruday ta nakapaskel di ta sarming ari daw. No solicitation. Oh, nawatam? Katuwain, Bawal ti ag-solicit. sanak mat ngag-solicit. Agaplayak iti trabaho. Anya? Ag-apply ka? Agkasapulan da ka di pa iti waiter. Ay, with pleasing personality ti kasapulan mi anya. Langam-langan kat saan ka pasada? Kasinsin ko ti aking kukwa iti dayto a restaurant. Ah, Ni Manong Mario. kasinsin mo? Saan nga minamadlaw ka? Pastrekan na kaon. Takasaritak ni Manong Mario. Ay, aguray mapan ko pa'y kasarita. Tapay pay lang. Damagat, no kaya't nakaasang wan-wan no saan? Boss, Oh, kumusta dagiti customer? Mas asikaso damit lakadi, sayat? ay wan ta nakaay-ayat. Naggugwapo kan nagpipintas ngamin dagiti inalam kas waiter kan waitress. Saan ka di asikamat tinang pili kadakwada? Wan sir, kat ada bisitam. Kasinsin mo ka no? Ang nagngisit mo't kan nagkutong. Ah? Naglampong pa'y. Madlaw at taga-barbaryo. Awan kasinsin ko akasta. Boss, ag-apply ka no a waiter. Ay, kita, amangan kit di mo't nuhuldapar dayta. Kat, ayabak nga rod dito opisinam, boss. Ipilit na mat akasarita na ka kano. Sige, ang mabiit lang. Tane, adda date me, kanilabs ko. Naimbag abigat mo, insan. Insan, kasano ko mga kabagyan ta? Ninanang ko, kabsat na ni Mamim. Tinagan Ay, ko sana nga interesado. Awan ti oras ko ang makisaritakan ka. Umayak ko maagaplay kas waiter. Ni? Apay babaen pangatunak akitaan insan. Saan ka mabalin nga agbalin a waiter? Ha? Apay, di mo nakita dagiti waiter ko? Naggugwapo da. Nagpupudaw da. Angem nagagatak insan. Kabalak ti trabaho. Janitor, ti kasapulan mi. No ka ba alam ti aglinis? Mabalin ka nga agtrabaho. Angam no di mo kayat. Agawid kan. Anya ngay, naawat ka mutlaang kas waiter. Uwan nanang, naawat akadagos. Mangrugiak inton bigat. Isuanas ka na masapak amapan. Kita manday ta. Kunakken ka anasaya at atao ni Manong mo Mariaw. Kinaasyan na kaadagos. Uwan nanang. Kat, among mutlaang ti agwaiter, anak kaw. Surwanda kami kano. Ken, nalakaakmat ang makasursuro. CR, ti umuna alinisam Nangag mo? Wen ma'am,
Nangag ko. Nasaya at met. Say-saya atam ti panagtrabaho ma. When, ma'am? Wen, tapno magustuhan na ka ni Sir Mario, kat irregular na ka dito restaurant na. Oh, anya may lab. Adatan dito yung shopping mall, kadagiti rich kid. Ay, adata yun dito eh. Ay, wow! I love you, Mario, my baby. Oo, di na anak ko pa. Makita na ito lakay ang driver ta. Lakay mo, anya ko matibibiyang ko kankwana. Isadang mong tilugan ta bumaba kami ka ni Labs ko. Isardeng mo na, tulang alakay. When, ma'am? Iparking mo na ito yung lugan, kat urayan na kami shopping ha? When, sir? Intan, babes. I know, excited ako nga ag-shopping. Babes, kaya't ko day tang aritos. Gatanga mo na, para kanya. Diamante, ti kayat mo? No talaga mo't laang alabs na, gatanga mo na. $500,000 pa iti presyo na. Kut, manulaang ngay mo't day takan ka. Sige, gumura akin ka no saan mo agatangan. Nagado ti agar-aram kanya ka super duper rich. Ngamsi ka ti kinayat ko. Ita, day talaang nga ipagpagatang ko kan ka, di mo gatangan. Sige, amat. Imbagak aya, ajak gatangan. Gatangak ah. Oh, I love you, baby. Apat, mwah. Siga ka di ti janitor? Ah, when manong? Kita ka lang namin na makita dito eh. Nanding tinagan ka oh. Personal driver ni Sir Mario. Ah, sakmat ni Lito manong. Kasinsin ko ni Manong Mario. Ah, kasinsin mo. Oh, di ka man. Ay, narigat apat yan. Ngam iso tipod no. Ay, isumot lagayang nga inala na ka dito ikas janitor. Waiter ko ma, ti pagaplayak. Ngam, saan ka no abagay tilangak? Iso a janitor latan tinted na trabaho. Mala, nagananos ka. Taamom tay pagsasawa ko nana. Tibiyag, kat kaslapilid. Numaminsan, at da ka iti baba. Angam numaminsan, at da ka matitingato. Amok day ta pagsasaw manong. Tanyad adal da kada kami idi elementarya kami pay. Isungagan anos ka. Suruwam kit day. No kasano ti agipataray iti kastoy a klase ti negosyo. Amom ngay, no dumtengken ka ti swerte. Kat si kanton ti aking kukwa iti daytoy. Ah? Nagngatumatan day ta nga arapaap manong. Kabaulam day ta. Sige, panawan ka pa dito itagawid akon. Nabartek manen ni boss. Ha? Basta kadwana nilalabs na, mabartek aka na yon. Rinigalwan nakit di iti diamante asing-sing a. Iso akas taunay manen aragsak nilalabs na. Nabartek manen ni Boss Mario. Binartek mo manen anya. Anya ko matibibiyang ko kan ka. Manumanen ti inalam a kwartana. Umapal ka lang. Kaano nga ta amariing ni Boss iti kastangar aramidom kankwana? Saan ama pasamak day ta? O, kita am day to diamante asing-sing ko. Talaga nga agro-pro pakakwarta? Babayo! Ha? Gold digger? Ah, ne, anya mo ter aramidom dita, sika. Madamang aglinlinisak, ma'am. Aglinlinis ka, wano, agdengdengag ka. Ha? Chismo, so ka matamaysa. Saan mo't talagang aglinlinisak. Kita mo, nakaigamak itimap. Kat, JCR, nalinisa mon? Siguradwam asaan anaangsag, tapno saan na ka nga ikatan ni Sir Mario. Isarunok alinisan, ma'am. Nasaya at met. Saan ka nga agaw-awid? No saan mo analinisan dagiti rumbang alinisam ditoy? Pinanawan damatan ni San Mario ang nakaturog dito'y opisina na.
Insan. Insan Mariaw. Agriin ka. Umakar ka iti pagturugan. Tapno makainanaka na imbag. Di naman, biyangan. Ag kaiwara tinagado a kwarta dito'y lamisaan na. Madlaw na nga ta. Nukis sayak iti sangaribaw. Ag bisikleta ak manen nga gawit. Awan ngamin pagplitek. Napuno mo dito, klats bag ko iti kwarta. Katuan mat, sir. At dadamat ditoy, naurnos mat. Sino nga iti nangurnos? Ay, saan asyak, sir? Ang mga nunaksayanan na. Ay, kat, kitaan tayo langan iti CCTV camera, sir. Huwag magpaiso. Nay, apay akasta ti panangkitam kanyak, ma'am. Pasikig mat. Naguyaw ka, mat. Ay, pudno mat apasikig ti panangkitam kanyak. Gapo ka de, tamidyo balaga kat kastamot ng tibagam. Ay, jak amo akasta ka, ma'am. Nakita da ka iti CCTV iti opisina ni sir. Binilang mo mat dagiti nagkaiwara a kwarta iti opisina na. Katuan, aklunat nga inaramid ko dayta. Ken nakitam ka de, nganyakar ko ni Sir Mario iti nagturugan na. Ken inulasak pay. Ay, wan, nakita mi amin. Nakitam ka di mat, ajak pulos kinisayan ti kwartana. Kasta ka anos, ma'am. Kasanuak pay itan. Kasanun ti beauty. Ay, Uray sak nga raod, kasanuak nga tamag. Maikat ka kadimag. ay, huston, manong. Saan mo nga ituloy pay? Ay, nasakit a panunutan. Kanya nga iti maramidan tayaw. Talagang awan trabaho tayo na. Tanabangkrap mat anaming pinsan tinigusyo ni Bus Mariaw. Ay, idi pay lang amin nga ibagbagakken kwa nang annadan na ti kwartana. Saan ko maagastos, gastos ijay ti aramidan na. Hanggang di nakmut patpat dyan. Anya nga ita. Adumat nga min tibisyo na. Win nga ron Ay, sapay planok adituya kun nga retire. Ay kat umakar tayon iti sabali abos Sa dino nga ti pagakaran tayo. Ay, bakit akon, manong? Awanan ti mayat ang mga lakanyak. Malagip mo ka di pa'y nilitaw. Ay, nabayagmutan nga awan dito'y dayja a tao. Kalat ang nag-resign. Kat, jak amo tiga po na. Ay, isunsapay ti may saan nakalugyan dayto'y restaurant. Tasaanan akas kalinis kan nilito ti panagtrabaho jay simukat kan kwa na a janitor. Tapno ang maum. Addan bukod a restaurant nilitaw. Anya? Adan negosyo na. Isuti ka na yun ko apang panganan. Tada discount ko. Inka agaplay ken kwa na. No kayat mo pa iti agtrabaho. Ay na. Puno gayam dyan adamag ko nga adan restaurant mo. Sino tinang ipadamag kan ka? Ni Manong Nandeng. Nagkita kami. Kat naistorya na kanyak ti maipapan iti negosyo. Ado ngamin tinasursurok, idi nagtrabaho ak idi kininsan Mario. Ay, kastagayam. Inubobserbarak, no kasanuda nga imatunan tinegosyo da. Ay, talagamot Masirib ka lito. Kat ita, si kaitan ti rich kid. Taniinsan mo Mario. Ay, awanan. Agkulkulong kanulatan ije balayda. Mabain kanu arumar. Taamin ang negosyo na kat na bankrupt. Uwen nga rod, kaasimat. Ay,
Lito, agaplayak man Ay, uray janitor latan. Ay, kasapulak ngamin ti trabaho. Iso nga alaan na kun Sir Lito. Unay mo't ta janitor ay. Saan mo't Wunan no iso ti mabalin nga ited mo at trabaho. Maaklon ko dayta, Sir Lito. Ay na, Lito anak ko. Palpalawa manen gayam da ito restaurant mo. Wala nang, tani. Umad-adulat tamat dagiti customer ka. No adawayam, mabalin ka di asarong karanta inton madamdama ni manang ko. Ay wala nanang. Kan bisitahin tamat ni San Mario. Kaasida ka no ngamin ita. Agsakit pa'y ni manang ko. Tulungan ta ida, nanang. Wen anak ko. Ay na, nakakaasida ita nga agina. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Tibiyag ket kaslapilid. Numaminsan adda ka iti baba. Numaminsan adda ka met iti ngato. Tampok titoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.